Hatari ya kuoa ama kuolewa na mtu mwenye hakupendi. Letemi pale tokos. Nilipata mamesaji za watu mingi wakasema kaka Enoki kwa lakini ujisi kweli. Eske mtu anaweza olewa na mtu mwenye haupendi kweli? Swat. Mtu anaweza kuoa ule mtu mwenye kuoa na hakupendi? Lezamete niwaambie kweli liko possible. Ndaanza kunyiwa dada. Nyiwa dada mshaka kuwa na tabia ya kukuwa napenda bagaraso juu ya vitu vyenye viko nani. Mimi nampenda juu ya franga zenye iko nazo. Swate mimi nampenda yuko hapo imandrevu ya noire bie ya kutereza mzuri. Siku sitakuwa kablashi sasa takuwa mzuri. Unamwacha. Acha nikuambie kitu moja. Wakati yenye mtu anakuambia nitakuoa, wewe mwanamke jikaze ufanye research zote kuona kweli kweli kama ule mtu mwenyewe alikwambia nakuoa kama nakupenda. Na we anja resonate kweli kama unampenda. Paske siku utamvalisha begi lazima ni tena utamwambia ndakupenda katika shida na raha mpaka kifo litutenganishe. Usivalishake mtu bage bila ile maneno. Paske inamaanisha vitu mingi sana. Hatani nikuwe ndampenda gisi na gisi atakuwaka. Nilimwambia kwa mwanzo kaona bage haina mwanzo na mwisho. Lakini hii mondre unaiweka kwenye na njia na kwenye naishi. Mebaki inazunguruka. Ni kusema utazunguruka mara 20 mara 50. Hautaona mwanzo. Hautaiona mwisho. Kitu ya kufuata. Kunye banaume. Leo mmekuwa na lengo ya kupenda banamuke par competition. Sote munaoa par competition. Munaoa par concurrence. Sio wake ama kuolewa par concurrence. Sote par competition. Bagaraso kwanza nyinyi mko bamini sana. Mtajikatala mimi kweli. Murafikia kuoneza kwa pengine ameoa. Na wewe unapenda uoe. Wewe unajua magumu ngapi ama wamepanga nini na ule mwanamke jiwafike kwa hatua ya kusema tuoane? Haujui. Banaume mingi leo wameanza pendana na wanamke. Maana kapenda tumena kabala mesura wa pende utotolo. Mena kabala tu kusema mkuko hezeba ya kushimama tume wapi. Mena kabala zikuwa kwa mapwale. Mena kaoa zikuko udandime ya bie akafaksi dele letako na pangewa. Les amis, kuoa par concurrence, soit compétition. Hata nikwambie kweli, unajitesa na unatesa ule mtu mwenyewe ulitaka aoe. Alors, ndaenda sasa point par point. Kitu ya kwanza, hatari ya kuoa ama kuolewa na mtu mwenye haupendi ama na mtu mwenye hakupendi. Hawezi tosheka na wewe. Pia hawezi tosheka na mipango yako. Toujours infidèle. Mtu mwenye hakupendi hawezi kuwa fidele na wewe. Hawezi tosheka na mipango yenyewe unampangiaka wewe. Hawezi tosheka na mipango yenyewe unampangiaka wewe mwanaume. Ile iko poya kwanza. Poya pili. Usiongee familia yako vibaya. Niko huko. Kitu ya pili, vyote yenye unamfanyiziaka ni makosa tu. Unaona? Hatari ya kupenda mtu mwenye haupendi ama ule mtu mwenye hakupendi.
Vyote vyenye unaposha mfanyizia vinakuwa kabibaya kwake. Paske hakupendi. Ukamwambia projet fulani, ye hata kuwa d'accord. Paske hakupendi, na vyote vyenye unaposha mwambia hata viheshimia na hata vipokea roho yake na kuvitimiza vile. Kitu ya kufuata, kitu ya tatu. Anapendaka akuoblige kukitu yenye ukila kitu. Anapendaka akuoblige kukila kitu. Baka kacha nibambie kweli, ukaoblija kama mwanamke kitu yenye hataki, atakuchukia lazima. Unamoblije mkamatane yeye na hataki, acha nikwambie kweli, atakuchukia na upendo itapunguka lazima. Iko sawa wakati yenye unamwambia ka useme Jeremie vraiment tutalalanaka ama kukamatana tukishaenda mgunyumba. Ule tena yeye ndio mwenye anaendaka kukazi. Siri paru tukamatane ni mwanzo ya kupunguza mapendo yake kwako na hata kupenda tena zaidi. Amen. Amen. Okay. Kitu ya kupata, anawazaka iko libre vyote na anafaaka makosa kwa makusudi. Paske ya kupenda, afanyilie kosa kwa makusudi juu atafute njia jumu wachana. Ukue garso, kuwe mwanamke, kama upendi mtu unajikazaka utafute njia yenye bwana. Donc unatafutia probleme kwenye haikujua haumpendi. Usipende mtu sana yeye na akupendi, haiko mzuri, paske unajitesa. Na ule mtu mwenye unapenda na uko unamtesa bure. Unampenda sana, unamtesa na unajitesa sana, yeye na akupendi. Kitu ya kufuata, mtu mwenye akupendi anatangazaka siri zako hadharani. Sijo pale sasa. Huko bagarso mingi juu ya upendo anajikazaka kuambia sekre zake zote za mkazi. Akuambie ngapi anapokeaka. Garso alienda kuambia ile vitu paske alikuwa nakupenda wewe. Alikuwa nakupenda. Lakini garso anakuambia kaseme sheri, mimi napokeaka paramo mimi napokeaka omwe pige $30. Wewe utakuwa wa kwanza kwenda tangaza kwa rafiki yako. Nani Gloria? Wanako anapokeaka ngapi? Une wangu ni $30 na wako. Kameme. Ni kumkosea heshima. Kitu ya kufuata, sisi anakudanganyaka kila mara. Uliba franga zake. Siku ulifika kwa mshato sheri haki, ulibaba makuta mneka hizo. Isi ni majaribu hira. Jo atafute njia muachane. Kama haupendi mtu omuna mwambia mbele ya wakati useme mimi sikutaki. Sote roho yangu haitakuwa tayari kuishi na wewe mapenzi. Maka yeye ni mtu mwenye anajikazaka akudanganyie kitu yenye haukufanya. Yenye sa makosa. Niko nakuona kuona na wengine wanaume, we muroho na unajua ki hauyaka kamatana na mwingine mwanaume, ni yeye tu unakamatanaka naye. Sote ni yeye tu unatokaka naye. Nilikuona na watu mmoja mnjia, ni watu gani? Takupa na kufi.
Problem ya wanaume wa leo wiko naanza fika kwa hatua ya kupiga wanamuke habaya wawaka washenzi nywe. Unamuko naishi na mtu metona kupapasa grakof juri kama makosa sote alikuita kurandevua kukuya mbio. Utona mtu anakutia mtu grakofi tu pa. Moshe, utareagire nini? Banamuke mingi jua upenda na zikazaka tu, aikali ya kuwe stable, hana cha kuongea. Jua upendo Moshe. Anasema sina show. Hapa tu paske mimi nampenda, njo wangu, mimi nampendaka tu hivi. Wadada niwaambie kweli, kosa ya mtu murafiki ndio nataka wanampiga kofi. Ukafanyizia bwanako kibaya, atachukia tu. Na anaweza kutia mo ile kofi kufuatana pengine na upendo wenyewe uko nayo. Mimi siwezi kuambia mwanaume mwenye anakupigaka ni juu hakupendi. Hapana. Make juu mamako anakupaka makofi make hakupendi. Sana zikazaka kuadibisha. Wenye hatitawezekana lazima ufanye upige mtu. Bagarasombo vile jo. Hapana. Ni zambi ni mbaya kukuwa napiga mwanamke mwenye hauya waka. Ni mbaya. Nona katu juri kakatalia sex kana kutia mu makofi. Haya kwa waka. Kamena. Ilikuwa tupime saidiana kwa zile. Benye bali pia couple msome mikono kwa nje. Benye kwa couple munyana yote iko couple. Ade 3 4. Pima uliza kwanza bibi yako eske nagwa shiruna nipenda kwe. Pima tu kama haseme mnaniambia. Eske amesema kweli? Turudie. Muulizane tu eske kweli unanipenda kweli? Amesema? Eske amesema? Wakati mnapendana ilifo mnaonesha watu combien de fois que mnapendana. Alors, na niko na vukia kupoya kufata hatari ya kuoa ama kuolewa na mtu mwenye hakupendi, maana mtu mwenye haupendi anakuwa sana munafiki kwako. Munafiki ni mtu mwenye koje. Tutakamata mfano. Mwenye anaitaka munafiki anapanga uzazi bila ruhusa. Vambaskodio nywe vashenzi. Unaanza fika na kwa toa unatobola depo. Bwana kwa tahayu. Haone ke huko mama mpumbavu sana. Kwa mukasema hamutazalaka tena musikuwa we bibi uko oblige uyu kukonde kwanza masiku wako za mwezi. Ukasema haupendi usizalake mwingine tena. Musikilizane nye kwa nye bambini. Uko wa mama kule venyana ndaka jitombola depo. Mr. Zalaka tena mena jitombola pa depo na juu. Unafiki sana. Kitu ya kufata. Nef. Witi anasomaka dini zingine tofauti na imani yenu. Nikwambie kuko babibi wenyewe hawajiambia. Eske kweli mnapatia valere ba bwana yenu? Mimi bwana nikaoa mbibi. Kama pengine niko mkanisa ya Nzambeta laba masa, wewe mbibi tutanifuatilia mwa ile kanisa.
niko mkanisa zizwe ya heduka, wewe mbibi tu tanifuatilia mwa ile kanisa. Mais c'est vrai na sinyaka ndio nimekubali papa kila kitu kiko mzuri. Na iko mzengine makanisa za mabongo, makanisa zishakuwa mingi. Huko makanisa zenye jua batize mtu ananjaka tosha nguo zote niko hivi. Aske mtaniambia ni kanisa ya kweli ni ya bongo? Huko makanisa zenye juu pastere akuombee eko tuanje karese kwanza mazeba juu mapepo inaweza kuweko mwili mazeba. Frota. Eske kweli ile ni kanisa ya kweli? Ukasemaka bwanako akuchukie ni wakati yenye unaenda kudini nyiko tofauti na nyani kuleta kama pale mbinguni. Unaenda kuyengine dini malgré barafiki yako madini na niao njoo walikutia mwile roho usiku wake na ile akili ya kukuwa nafuata maneno ya barafiki yako ama kila neno yenye rafiki nakwambia. Barafiki ni banafiki kwa maisha ya mtu na njoo balozi wa kwanza wa maisha ya mtu. Rafiki yako karibu ni ule njoo mwenye anapaswa kupatia sumu na kufa. Ni ule njoo mwenye anapaswa kuua. Est-ce que mbona nifuata bien? Alors, 8e thème, 8e point. 8e point inasema 9. Hakupake valere kwabo, haupatake valere hata kidogo. Surtout vous des célibataires. Hampatiake tena bibi yenu valere. Ama barafiki yenu valere. Unaweza fika ama unadunda na bibi yako munjia unadunda naye tu. Mesau papa mzazi ama mama mzazi, mama mzazi njoo ule. Unakosaka kama ushanje njia ubia pana. Akasinya sema mimi najionesha na mimi niko mwanaume. Ule tabalasina itu pole. Mzazi hata katala kuuliza yeye. Mimi naona mbona pita mwenje mshapendeza na mnatokea kwangu. Huyu ni nani ino grass? Sote huyu ni nani? Bakarasoma mingi basa kona presente kule ba bibiama mo batati yabo. Hapana mama ama papa huyu tu ni collègue de classe. Usi ametoka kunikarese mwabo huyu. Mimi niko collègue de classe yake mimi bwe. Wewe mwanamke hautapata vya kurudisha. Utanyamaza tu. Utarudisha nini? Bagarsoma mingi akakufikisha kwabo mparcel. Anakugalisha sevre umakiti. Ye peke kwanza na yua ke babake iko makali. Deke babake atakuya tu. Atasikia tu moto ya papake kuna kui. Papangu njoo ule. Fata jumurukia hapa jopa na mena kula na mepe. Kameme. Kwa mentality ya zamani tunaacha. Alors, hakupake valere kwa bon parcelle. Haizi kupatia valere. Patia mtu valere ni wakati yenyewe unamheshimisha, unampresente. Félicitations wale wenye walikena kwa kuku. Nikuko wenye franchement waliacha babo tubaende Mumbalaka. Wewe hapo kwa mafundisho, bwanako kunafanya kule Mumbalaka. Wakati yenye seminari inakuya, zikaze unakuya na wako nabadilia wako kumigoro. Unaweza kuwa nuko hapo unaokoka kwenye bwanako iko sei asha kunya vifaro bekaka. Disi ni mtu mwenye haezi kukufariji
hawezi kukutia moyo wakati uko mshida. Amen. Ni mtu mwenye hawezi kukufariji, ya mtu mwenye hakupendi, ni mtu mwenye hawezi pima kukufariji wakati uko mshida. Ni mtu mwenye kusema na kufariji hawezi. Kama uko mshida, unaweza mwambie sema sheria tuko na kilio mfamie tuone tatia ngwaza kufanya tunaenda kueleo. Na unaniambia na njoo sasa akufa yani. Si aende bi. Utaweza nini? Sasa tunamwambia useme sheria mie niko besoin quelque chose vraiment mimi nakosewa, s'il vous plaît, kama kweli unanipenda nisaidia tena quelque chose. Enda ambia babako ona. Mon cher, c'est là utajije nini kwanza wewe binafsi tu. Kila mtu kuna response yake pale. Ava uishi na mtu, hakikisha kiukweli kama ule mtu mwenye uko naye kama nakupenda upendo ya kweli, na zile preuve ya kuonesha hizo zenye mimi nataka fika kwa hapa. Est-ce que tuko nafuatana bien? Alors tunafika ukandia mteme hapa. Voilà. 6e 7e mteme yenyewe kwa hiki kitabu inasema alama 10 za kuonesha na kuhakikisha kwa ukweli na kwa utaratibu ule mtu mwenye uko naishi naye kama nakupenda. Pale ndio bie sasa. Nyewe mlikuya couple pole. Hata kama uko mari kama atimize hivi unamwacha na sahihi. Hata nikwambie kweli, ni poze nizidisi ate badi mtu anakosa muzidisi ama bibi yako anakosa muzidisi zote. Eske tutawaza kweli kama nakupenda? Ni alama 10 za kuonesha kama mke wako anakupenda upendo ya kweli. Akapatikana mozetroa unamwacha utamsamehe. Unamwacha zetroa tite. Akapatikana umwe musenge, kila mtu maki atakuwa anaangalia mentalite yenye bwanake anamwoneshaka ama mentalite yenye bibi yake anamwoneshaka huko karasu. Kuko tabia zenye mwanaume akaonesha na tabia zenye ziko mwa kitabu, utayu useme mtu ananipenda. Kama haoneshake hizi tabia, mwache, paski kuna kukulia muda. Kuna kulia muda bure.